Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rilalana ia kesempatannya angkaka maelo madampe-rampe tentang lasa hati yargi makadaki hati yang berpenyakit. Pada toha engkai rirampe rikaranganna Andre Guruta Ustaz Haji Insinyur alias Hashim. Taro ni upala tuka kipale lasa hati pemulangnya rirampe guruta yanaritu lasa hati sifat takabur yargi makadaki takabur, sifat angkuh yargi makadaki sombong, kegaya riasang sifat takabur yargi makadaki takabur. Iai sifat takabur pada napunai sifatna iblisi laknatullah. Kegaya ro riwatu iblisi laknatullah naanggapi alena masarolak bi daripada neneta Nabi Adam alaihi salam. Riwatu riparentana ripuang Allah Ta'ala untuk sujud rinabita Adam dek sisa-sisa namelo. Riwatu riparentana puang Allah Ta'ala aga pasabarana dek musuju riwatu usuromo. Napi baliwi iblisi laknatullah makkada iya masarolak bika daripada Adam tapancaji ka pole ria pie, sementara Adam tapancaji pole ritanai. Sifat takabarokna iblisi laknatullah mabiasa toi angkari runtuk ripadata rupa tahu. Iya naritu reko angka tahu nasange alena masaro lebih pole ritau lainge merasa lebih waramparana, merasa sogi, merasa macai, merasa berkuasai, merasa mega pangkaukan agamana. Tahu padai dan rek mabiasa lakda napakasiri padanna rupa tahu riolona tahu egae. Rilalana atina tahu angkai sifat takaburokna tulinasang mutoi alena cocok nasaba si bawa ni iblisi laknatullah rilalang atina. Naya balina tahu takaburo ya naritu tawadu. Takaburo wad ditoki makada sombong ya naritu sikap mara mapak karaja ale. Tahu punai si pamapak kwae merasa mariasi pole rilainge. Takaburo biasana namulai rasa ujub ya naritu mapak karaja ale. Nah ia tahu ujub engka waktu mancaji takaburoi. Nah ia tahu punai sifat takaburo mapak karaja alena mapak karyawa itawe alena bawang nasak kamina makanja. Sinina tawe nitamade madani manang nita mariawa manang maninita, padahal naya tahu hinae belum tentu lebih majai daripada tahu menghinae. Nai napa deki gaga misengi pakacap purang umruta engka giga mancaji deceng yargi mancaji napa capura ja. Astaghfirullah makwaniro wala pak dampe-rampe mamuariki engka papolei pamasena puang Allah Ta'ala naripi balaiki sifat takaburokna iblisi laknatullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.